sedang luwung umah ilo hesuwung duga sebeli teka ngapelen ilo. Aduh asik ngeroman ajak dadua, hati liang man bebas metunangan. Jadi abulan unduk isu beliwat, mendeneh ne tiang orang teken beli, ne lantas pasang tiang isu permisi, makejang ulian laksanan beli ne. Daja bebeki mung belakang beli nage tu singke ilo mengemang. Tiang besengnya beli memasak, yen nayagan kedija beli kelawan. Aduh ilo beli elah, Mensubela pidan ngudiang tiang paksa. miong tampingan beguling yen sing amahan sing miong blok kadane dah. Loh masih keto sobat awang omahe suwung adu di kamar bu ajak ngorto. Yen montu balas sujane dugasto, yen kutang tiang beli di sisi, sing licetan beli. Yen tawang tiang teh beli kalau memaksa, tundung tiang dia beli. Dan ae keto loh bas ajak dua di kamar, hujan balas angin barat dingin awak beli ya. Iseng-iseng kena isin olahraga begitu. Beli yen ajak ngomong lo sing ten kalah, olahraga apa mentu? Yen kene tas tiang cara jani, dijaman tanggung jawab dia dari nak muani. Weh, Kang Wang iges-iges ini munyi loh, kanan tinggalkan timpale lah hati ya. Sedang luwung umah ilo hesuwung, duga si beli teka ngapelen ilo. Aduh asik ngeroman ajak dadua, hati liang man bebas metunangan. Jani abulan unduk ketu beliwat, mendeneh ne tiang orang teken beli, ne lantas pasang tiang itu permisi, makejang ulian laksanan beli ne. Daja bebeki mung belakang beli nage tu singke ilo mengemang.